Kui suur on Lätil seos USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga? Praegu täpselt seda uuritaksegi, sest uutest avaldatud Epsteini toimikutest tulevad ilmsiks ka Riiast pärit videomaterjalid. Hello, my name is I'm 15 years old, I'm 1.78 centimeters long and I'm from Riga, Latvia. Videomaterjalis on näha alaealist tüdrukut ning kahtlus on, et need kaadrid filmiti ühes tuntud Läti modelliagentuuris nimega Natali. Juba varasemalt on sahistatud, et üks Epsteini lähimaid liitlasi, nimelt välismaiste modelliagentuuride agent Jean-Luc Brunel, oli mitu aastat modelliagentuuri Natali korraldatud modellivõistluse Baltic Beauty žüriis. Läti agentuuri juht ise ei soovi süüdistuste kohta kommentaari anda. Sveiki! Tās ir vecas ziņas, kas jau izskanējušas citā kanālā. Vairāk komentāru nav. Läti riigipolitsei juht on teada andnud, et Lätis Epsteini juhtumi materjalide põhjal algatatud kriminaalmenetluse uurimise käigus valmistab riigipolitsei ette õigusabi taotlusi saamiseks USA õiguskaitseorganitele. Riigipolitsei endine juht Artis Fels rõhutab, et Epsteini juhtumi uurimine Lätis saab olema äärmiselt keeruline. Esiteks on sündmused ammu aset leidnud, paljud asjaosalised on välismaal. Kuigi Läti ja USA õiguskaitseorganitel on ajalooliselt olnud hea koostöö, pole selge, kuidas see antud juhul saab olema. Kõige olulisem on aga, kas ohvrid tahavad juhtunu kohta tunnistusi anda. Šajā nozieguma veidā tiešām ļoti daudz nozīmē paša cietušā vai upura vēlme sadarboties ar tiesību sargājušām iestādēm, ar policiju un vēlme tiešām iziet cauri un gatavība iziet cauri, un tāpēc, principā, arī praksē diezgan daudz šo noziegumu latenti vai nezinām, jo vienkārši upuri nav vērsušies un par to nav ziņojuši. Viss atslēgas, teiktu, tomēr ir šajās cietušajās personās. Lätis küll uuritakse asja, kuid avalikkusega infot olukorra seisust väga jagada ei taheta. Rahvas aga ootab vastuseid. Šie noziegumi jau ir ar ilgstošu tādu arī operatīvo darbu, kurā tiek krāts kaut kāds pierādījuma apjoms un ir šis pārsteiguma moments, kad ir sankcionēts kratīšanas, kur laikā tiek izņemti datori, kaut kā citi veidi pierādījumi, lai pierādītu, bet šeit tas tomēr viss balstās jau uz publisku informāciju, kas nozīmē, ka arī tā otrā puse jau cītīgi var pretdarboties tiem izmeklēšanas pasākumiem. Kõiki asjaolusid arvesse võttes on endised kõrgemad politseinikud Epsteini juhtumi uurimise tulemuste suhtes Lätis üsna skeptilised. Tõenäoliselt laheneb see juhtum aeglaselt, kui üldse laheneb.